ebi bigambiro ba memba babere nibasiima obo barukuhebwa ekitereke kya Nohiri. Gavumenti ne habahinja abasente kurabiro microfinance support center. Gavumenti katangiro gisakwe cy'umwaka gwa 1999 yatwaganyirwa munonga abantu bagwana basevinga cyabawera munonga no kumana batunga school fees loans agriculture loans twabenda kwerezo mugisha patene na mwana na kumorwera ahabwe ekitereke kya Christmas ruhanga yanyamba nazo mukazano nakwate embuzi kandi nyenda kusiima ruhanga munonga kuba mushabire ngo nagire cyo nakwata ruhanga ryakumuhereza kandi ninza kuchikora. Hangwire basimere ntebekanisezi ezigenderire kubatungura. Mazima izoba namushemerwa gamani kandi ningira abantu mwena mu saving na Bitereko SACCO. Ndasima deputy speaker witu kandi member wa parliament right honorable Thomas Tayebwa abwe nkora na namana garateka mukurango umwanya gwatunguka kandi gwarebeka kurungi beno SACCO kwe atandikire Gavumenti ya gikwasa abantu ba Bitereko kandi kwihogwe abagikwasibwe bagezaho kugitungura kusa aha level kugireba ho hati Bitereko SACCO ine ba memba barukwingura mu Kashanju gashaka Mike atwakire.